Yes, amahoro y'Imana komeza bane namwe inshuti bakunzi, inshuti mwe mwese mwakomeje kugenda mutwereka ko mudukonze, mwe mwese mukomeje kugenda mudushyigikira kandi mwe mwese mukomeza kuryoherwa n'amakuru avuga mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Mwese ndabakunda cyane, Imana ikomeze barinde kandi ikomeze ibahe umugisha. Umugisha kuri mwe mwese bamaze gukora subscribe, mwese mwamaze kumenya ko iyi ariyo channel ya mbere ku isi yizewe ikugeza amakuru avuga mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi ndetse n'andi makuru yose abavugwa mu isi ya sport, ariko by'umwihariko tukibanda ku kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuko tuyikunda turi benshi kandi iba irimo amakuru y'ingenzi abantu baba bakwiye kumenya. Ubwo rero ndabashimiye mwese mukomeje kugenda mudukurikirana, mwese mukomeza kugenda mudutera imbaraga zo gukomeza kugenda dukora kandi dukora ko bwanyu. Ibyo byose rero dukomeza kugenda tubibashimira kuko muri abantu ubagaciro, muri abantu ubingira akamaro. Ubwo rero kora subscribe muri mutarayikora kandi namaze gukora subscribe uze kwibuka gukora kuri like muri iki kiganiro, comment ndetse n'ibindi. Mbibutsa yuko nyuma y'iki kiganiro turi buze kuba twagenda duhemba nkuko twabasezeranyije. Tugiye kujya dutangira kugenda dutanga ibihembo, gutanga ibihembo kuri babantu mwese mukomeje kutubera loyo kabisa, mwese mukomeje kudukurikirana. Ubwo rero kugira ngo umenye ese kugira ngo utsindire igihembo urasabwa iki? Ikintu cya mbere usabwa no gukora kuri subscribe, cyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri comments, icya gatatu ni like. Ubundi ibyo byose ukimara kubikora izo notification zose tukazibona, ibyo byose kabisa uhita uba umunyamahirwe w'ingenzi ugomba guhabwa igihembo, kandi igihembo gikuru kizaba gishimishije cyane. Umuntu uzagihembwa tuzamuzana ahangaha amaze rwose ibintu bimeze neza cyane, uretse ko atari n'umwe tuzahemba benshi. Ubwo rero mukomeze mudushyigikire, mushyigikire channel yanyu kabisa iranga ko bwanyu kugira ngo ibagezeho amakuru. Uyu munsi rero nta gutinda, reka duhite twinjira ku makuru tubazaniye. Murabizi ko ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi igiye kuba yakomeza muri qualification y'igikombe cy'isi cya 2023 kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique ndetse na Canada. Ubwo rero ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi iri ku mwanya wa 4, aho iri inyuma iri inyuma y'ikipe y'igihugu ya South Africa, ikipe y'igihugu ya Benin ndetse rwose na Nigeria. Ubwo rero kuri uyu munsi rero ariko u Rwanda rukaba runganya na Nigeria nyine amanota, bakaba banganya. Ubwo rero nkuko mubizi kandi muri Ferwafa haje kuba haba amavugurura, uwo bita Dr. Shema Fabrice aza kuba yagenda ayobora Ferwafa muri iyi mandashya. Uyu mugabo rero akiza murabizi ko yavuguruye byinshi ku mafaranga ahabwa ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, akayazamura ama-prime. Mwarabibonye jondi u Rwanda ubwo rwatsindaga ikipe y'igihugu ya Zimbabwe, mwarabibonye ko prime yari yazamuye cyane, kandi mwarabibonye impinduka zabaye muri shampiyona Rwanda Premier League, ikagira agaciro, aho abakinnyi bari guhembwa, abafana bagahembwa, ndetse rwose n'amafaranga yazamutse cyane. Abanyamahanga bakina shampiyona bakazamuka bava kuri 6 bakaba 8. Ubwo rero ibyo ni byinshi nyine yagiye ahindura, ariko akaba yaravuze ngo umwe muzandangire gusa umunyarwanda ukina hanze nge nzamwisangirayo. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kuzanaho. Mu minsi yashize murabizi ko twahoraga turi kurira, na hari igihe nazaga no nkakora ikiganiro mva atese ubundi Ferwafa itekereza iki ku basore nka Ndayishimiye Mike Trezor ukina ikipe ya Burnley muri Premier League kabisa mu Bwongereza. Nkavuga ati ese Ferwafa itekereza iki ku basore nka Aaron Murenzi ukina ikipe ya Genk, kino ikipe ya Genk hariya kabisa hariya kabisa mu Bubiligi. Nkavuga ati ese aba bantu Ferwafa ibatekerezaho iki? Kuri uyu munsi nibyo ngiye kuza tukaganiraho, ariko mbere na mbere abakinyi, bamwe mu bakinyi nyine bazaza mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi ejo bundi. Reka manze mpere kuri breaking nyicemo cyangwa, ariko ndibuze ko yikorera ikiganiro cyayo neza dusesengure ese ubundi ni iki cyari cyabiteye kuba bavanwa mu kipe y'igihugu. Ariko reka manze mbabwire yuko rwose ejo bundi ubwo u Rwanda rugiye kuba ruca cyane na South Africa rwose ndetse na Benin, abasore Hakim Sahabo ndetse no bita Samuel Grete bakina mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububiligi. Abo basore bazaba bari kumwe n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Umutoza atitaye ku byo apfa nabo, atitaye ku biki byose, Ferwafa obita Dr. Shema Fabrice
yamaze kubamenyesha ko aba basore bagomba kuzitabira, kandi abasore babyemeye, bamwemereye rwose ko bagomba kwitabira, maze uyu mugabo amaze no kumenyesha kabisa umutoza amubwira ko nta gihindutse, atitaye ku byapfa n'abakinnyi babikemura, ariko abakinnyi akazababona muri iyi mikino iri imbere. Umusore wita Samuel Grete na Hakim Sahabo mu bategereza mu kipe y'u Rwanda Amavubi, ejo bundi rwose bazaba bahari. Noneho reka duhite twinjira gutya kuri aba basore Aaron Murenzi ndetse rwose n'umusore witwa Ndayishimiye Mike Trezor. Aba ni abasore wenda hari ngiye ngaruka kuri palmarès cyangwa se reka tugenda tugaruka ku byo ku mateka yabo, cyangwa se aba bakinnyi ni bantu ki, ese bafashe iki Amavubi ubundi muri make. Ego nicyo kintu ngiye kuba namanza kugarukaho, ese aba nabakinnyi nyabaki, hari iki bafasha Amavubi. Reka duhere ku musore witwa Aaron Murenzi. Aaron Murenzi ni umusore tugiye kugarukaho by'umwihariko kabisa, ubundi tukabona kwinjira kuri ku musore witwa Ndayishimiye Mike Trezor. Aaron Murenzi kabisa, reka tumwinjiremo. Mbasaba ko kuri wowe utarakora subscribe, mana yanjye kora subscribe wirukanka cyane, kuko ibintu bigiye kujya bibere hano nakataraboneka nakandare wa mugani w'ababandi. Uyu musore witwa Aaron Murenzi ni umusore ukomeye cyane, akina afite ubwene gihugu bw'Ububirigi ariko n'u Rwanda kuko afite inkomoko mu Rwanda. Uyu musore yavutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu, yavutse kabisa kuri 23 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka 2008, afite imyaka 17 gusa. Uyu musore rero akaba kandi yarakiniye ikipe y'igihugu y'Ububirigi bateye imyaka 18. Uyu musore akaba ubungubu ari gukina ikipe yitwa Genk. Uyu musore ufite uhagaze agaciro, uyu musore akaba ahagaze ubungubu agaciro kabisa k'ibihumbi 100 by'amayero. Uyu musore akina he? Ni umusore ushobora gukina nk'umu left winger, umusore ushobora kuba yakina nko kuri karindwi, yewe ashobora no kuba yakina nka 11. Urumva ni umusore mwiza cyane muri bya bice dukeneye. Muri iyi season ya 2025-2026 amaze gukina imikino 2, yabonyemo igitego kimwe. Mu mikino 2 amaze gutsindamo igitego kimwe, na assist afite, ariko afite ikarita y'umuhondo, nta red card afite, gusa afite ikarita imwe mu mikino 2, akaba afitemo n'igitego kimwe. Ni umusore uhagaze neza cyane. Muri iyi mikino 2 yabanjemo umukino umwe, undi yinjiramo asimbuye. Nuko uko ibintu bimeze kabisa. Uyu musore kandi rwose ni umusore uhagaze neza cyane, ni umusore uhagaze neza cyane, ariko by'umwihariko umwanya akunda cyane gukina ni umwanya wo kuri 11, niwo mwanya akunda cyane, niwo mwanya akunda cyane. Uyu musore rero akaba ari umusore ukomeye cyane, umeze neza pe, ni umusore umeze neza. Uyu musore amwe mu makipe yagiye anyuramo, yahereye mu yo bita Anderlecht murayizi yari mu Bubiligi, niyo yahereyemo Anderlecht Youth cyangwa se muri Academy ya Anderlecht, aza kuba yivamo yerekeza muri Academy ya Genk. Yerekejemo ku tariki 7 muri 2023, maze yayigezemo kabisa kuri 7 z'ukwezi kwa mbere 2023. 7 z'ukwezi kwa mbere 2024 yahise azamurwa muri Genk. Yahise azamurwa muri Genk nkuru, akinamo kabisa kugeza kuri aka kanya. Ubu ngubu akaba arimo akinira kabisa. Uyu ni umusore rero uhagaze agaciro k'ibihumbi 100 by'amayero kabisa. Urumva ni umusore uhagazeho ku gaciro k'isoko. Uyu musore afite ubwene gihugu bw'Ububirigi, ariko bikaba binashoboka ko yaba yakinira u Rwanda kuko afite inkomoko mu Rwanda ku babyeyi be, birumvikana. Uyu musore rero akaba ari umusore ukinisha kabisa ukuguru kw'imoso, akaba ari umusore ukinisha ukuguru k'ukumoso cyane, niko prefera gukinisha. Uyu musore rero
uyu musore akaba nk'uko nabyo mbivuga kabisa, uyu ni umusore ukomeye cyane umeze neza cyane, kuko nko muri stati ye y'uyu mwaka rwose yakinyemo umukino umwe, yakinye imikino ibiri, yakinye imikino ibiri akinamo, ariko atsindamo igitego kimwe, akaba muri iyo mikino ibiri yose yarakinye iminota 90 yuzuriyemo. uyu musore dukomeza tugenda tumugarukaho, nuko mu mwaka wa 2023 yakiniye ababirigi batenga imyaka 15, rwose muri uwo mwaka wa 2023 yakiniye ababirigi batenga imyaka 16, 2024 yakiniye ababirigi abatengeje imyaka 15 babirigi bakiniye imikino 6 atsindamo igitego kimwe. Muri 2023 n'undi batengeje imyaka 16 yabakinyemo imikino 6 batsinda ibitego bibiri. Uyu musore ababirigi batengeje imyaka 17 mu mwaka wa 2024 yabakiniyemo imikino 12, mu mwaka ushize 2024 yakinyemo imikino 12 atsindamo ibitego 4. Uyu musore kandi muri uyu mwaka mu bateye imyaka 18 muri uyu mwaka wa 2025 ejo bundi mu kwa gatatu kabisa yakinye imikino ibiri, mu babirigi bateye imyaka 18 atsindamo igitego kimwe. Ni umusore ukomeye cyane, uyu ni umusore kabisa ndabibabwiye, ni ijigo rikomeye cyane. Uyu musore ubwo ari buze kuba amanuka mu Rwanda induru ziraza kuvuga, ni umusore ukomeye cyane. Uyu musore bita Aaron Murenzi kabisa, ni umusore ukomeye cyane, byarangiye confirmed. Uyu musore azaba ari i Kigali ejo bundi, yamaze guhamagarwa. Igisigaje ni ugukomeza nyine tureba kabisa ko ni ukumutegereza, ubundi ibi induru zikavugira hano i Nyarugenge kabisa, ibintu bikaba byagenda neza. Noneho reka twinjire ku wundi musore witwa Mike Trezor. Ariko mbibutse ko uyu musore Aaron Murenzi twavugagaho, mwabyumvise neza cyane ko yamaze gukinira ababirigi. Aho ngaho naho abantu benshi mushobora kuba mwagira ikibazo batese ubundi ko yamaze gukina ababirigi, twewe bizamo bite ko kandi turi kumva ko yakiniye ababirigi. Icyo nababwira cyo iyo umukinnyi atarakina match ziri official, zimwe zemewe na FIFA, iyo atarakina match zero official zemewe na FIFA, nibuze atarakina match 3 biba bigishoboka cyane. Ubwo rero banyarwandakazi, kandi uyu musore nta match nimwe arakinira ababirigi bakuru. Ahangaha rero tumufatiranye tukamuhamagara, byaba ibintu amata yababyaye amavuta. Reka twinjire rero kundi musore witwa Ndayishimiye Mike Trezor, umusore ufite ubwenegihugu, ufite inkomoko mu Rwanda no mu Burundi. Uyu musore bita Ndayishimiye Mike Trezor yavutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu mu 1999. Uyu musore rero akaba ari umusore kabisa uzwi cyane nka Mike Trezor. Uyu musore rero akaba ari umusore wakiniyeho ikipe y'igihugu y'Ububirigi, ariko ubu ngubu akaba akina mu kibuga hagati kabisa, yataka izamu, yewe ashobora no kuba yakina nka nimero 11 mu kipe ya Burnley, akaba ariho akinara mu Bwongereza kabisa. Uyu musore rero nkuko nagiye mbibabwira, yavukiye aho bita Lembeck kabisa mu gihugu cy'Ububirigi. Uyu musore afite 1.77 m. Uyu musore kandi nkuko nabivuze ashobora kuba yakina mu cyo bita attacking midfield, aho ashobora kuba yakina nyine nk'umu midfielder cyangwa se umu mediateur, ariko yataka kabisa ibintu bimeze neza cyane, yashobora kuba yakina nka left winger. Uyu musore rero akaba yambara nimero 31 muri ikipe ya Burnley. Uyu musore rero akaba yaranyuze mu makipe nka Anderlecht mu Bubiligi, yanyuze mu makipe nyine mu tudemi yagiye anyuramo, yanyuze mu kipe Anderlecht 2018, yayiherema ari umwana kugera 2018, aza kwerekeza mu kipe ya Tubize. Ava muri ikipe ya Tubize yerekeza mu kipe yitwa Avenir Lembeck. Uyu musore rero ari nayo yaje kuba yagenda avamo kabisa, azamurwa mu makipe akomeye, aho nko mu makipe navuga akomeye yerekejemo
sorry yahereye ahubwo muri KFC Avenue Lembeck, yahariya nyine n'ubundi mu mujyi wa Lembeck yavukiyemo. uyu musore ya academy yayivuyemo yerekeza mu kipe yitwa Tubize, avamo yerekeza muri Anderlecht 2018, maze 2018 2020 yerekeza mu kipe yitwa Anek Nijmegen, aho yakinyemo imikino 25 atsindamo ibitego bitandatu. uyu musore rero 2019 2020 yerekeza mu kipe yitwa Willem nk'inizanyo kabisa, ayikinamo imikino 20 atsindamo ibitego bitanu. uyu musore rero yaje kwa ivamo 2021 yerekeza mu kipe yitwa yanizanye yari irangiye abu ikipe ya Willem itimugura, ayikinamo imikino 34 atsindamo ibitego 4. maze mu mwaka 2021-2024 yerekeza mu kipe ya Genk, ayikina imikino 71 ayitsindamo ibitego 8 kabisa. muri ikipe ya Genk rero yaje kuhagenda imurekura muri season ya 2023-2024 yerekeza mu kipe ya Burnley nk'inizanyo, aho yaje kuhagenda akina imikino 16 yose kabisa, ariko nta gitego yigeze abona. maze muri season ya 2024 kugeza aka kanya Burnley yahise imugura, ariko bitewe n'imvune yagiye agira nta mukino official yakinye muri season ishize bitewe n'imvune yari afite. Nuko uko ibintu byari bimeze, ndaje ariko mbanyuremo muri statino noze zo muri Burnley, habarimo imikino nyine barakinye nubwo habari itagaragara, ariko reka manze ace mu kipe y'igihugu y'Ububiligi 2015-2016 yakinye mu Bubiligi batenga imyaka 17 atsindamo ibitego 11, akinamo imikino 11 atsindamo igitego kimwe gusa. muri season ya 2013-2017 yanyuze mu Bubiligi batarengeje imyaka 18 akinamo imikino 4 atsindamo igitego kimwe. 2017-2018 aza kuba yakinira Ababiligi batenga imyaka 19 abakinamo imikino 10 atsindamo ibitego 6. wow. maze 2019-2020 yakina Ababiligi batenga imyaka 21 akinamo imikino 6 atsindamo ibitego 3. maze mu mwaka 2023 Ababiligi batenga imyaka ikipe senior team y'Ababiligi ndabyibuka hano ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yari yamaze kumuhamagara ariko birangira Ababiligi bahise nabo bamuhamagara, yari yamaze no kwemera kuza. uyu musore rero icyo gihe yakinyemo imikino 2 yarahamagawe, iyi ni imikino 2 nta nubwo yabaga ari mu kibuga, ariko nyine yabaga ari kuri fair the match cyangwa se yabaga nawe yahamagara ari mu bakinyi muri selection ebyiri. imikino 2 nyine nta gitego na kimwe yigeze atsinda, cyane ko atigeze anakina kuri ubwo icyo gihe ntabwo yigeze akina. uyu musore rero witwa Ndayishimiye Mike Trezor reka none ninjire mu bye neza cyane, murabiza hanga twe turasesengura. uyu musore akakanya ahagaze agaciro ka miliyoni 5 z'amayero, ahagaze agaciro ka miliyoni 5 z'amayero kabisa. uyu musore w'imyaka 26 ukiri muto kabisa umeze neza cyane, akaba muri iyi season ya 2025-2026 twatangiye ejo bundi muri FA Cup amaze gukinamo imikino 2, yatanze assist 1, akinamo iminota 24. niyo mikino nyine amaze no gukina muri iyi season. muri Premier League ikipe ye yakinye n'ikipe yitwa sorry reka ndeke kubigarukaho cyane, ahubwo reka twinjire ese uyu musore mu makipe yagiye acamo, ariko ibyo byose twabivuze. icyo mwumvisemo cyo nuko ari umukinnyi ukomeye. Reka noneho mbabwira amarushanwa yagiye akina, amashampiyona yakinye makomeye, kugira ngo uwumve urwego ariho umukinnyi ugiye kuza mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi. maze muri comment namwe mu mbere ifura muvuge ese uyu niwe. yakinye bita Jupiler Pro League, Jupiler Pro League niyo shampiyona nyine, ni izina rya shampiyona y'Ububiligi. yakinye mu mikino 34 atsindamo ibitego 8 atanga assist 28.
mwumvishe ubwo ngubwo ni uruhare mu bitego 36 mu mikino 34, ntabwo ari bibi. Uyu musore yakinnye mu yo bita Eredivisie, akinamo imikino 54, atsindamo ibitego 9, atanga umupira 14. Yakinnye bita Campione Divise, akinamo yakinnye imikino 25, atsindamo ibitego 6, assist 1. Premier League yakinnye imikino 16, nta gitego nta assist. Uyu musore mu cyo bita KNVB Beka yakinnye imikino 6, atsindamo ibitego 4, atanga assist 3. Uruhare mu bitego 7 mu mikino 6. Muri Jupiler Pro League Champions Playoff yakinyemo imikino 5, aza kuba assist 3, nta gitego, ni sawa cyane. Muri Champions League yakinyemo imikino 4, atsindamo igitego 1, atanga assist 2, ibitego 3 mu mikino 4. Umusore uhagaze neza cyane. Muyo bita Beloften preliminary round yakinyemo imikino 4, atsindamo ibitego 3, nta assist. Ni umusore uhagaze neza cyane kabisa. Uyu musore dukomeza mu cyo bita Clocky Cup yakinyemo imikino 4, na assist nta gitego. Muri FL Cup yakinyemo imikino 4, assist 1. Muri Europa League murayizi cyane. Muri Europa League yakinyemo imikino 3, nta gitego na assist. Kandi muri Europa League qualifying yakinyemo imikino 3, atsindamo igitego 1, assist 1, uruhare rw'ibitego 2 mu mikino 3. Uyu musore mu cyo bita UEFA Youth League, muri ya marushanwa nyine ya UEFA bakiri bato, yakinyemo imikino 3, nta assist nta gitego. Muri FA Cup yakinyemo imikino 2, atanga assist 1. Mu cyo bita Keuken Campione Playoff yakinyemo imikino 2, atsinda igitego 1, nta assist. Ibyo si bibi cyane. Muri Jupiler Pro League Europa Playoff yakinyemo Europe Playoffs yakinyemo imikino 2, nta assist nta gitego. Mu cyo bita Volkswagen Super Cup yakinyemo umukino 1, nta gitego nta assist. Ni umusore uhagaze neza muri make, ni umusore umeze neza cyane, ufite byinshi nkuko twabyifuje ko yazafasha u Rwanda. Uyu musore rero byarangiye confirmed, simbisubiraho, simbigaruka wa mugani wa wundi. Uyu musore mu mwitegure, ejo bundi i Kigali azaba hari muri uku kwezi gutaha, muri uku kwezi kwa 10 ari buze kuba ari i Kigali. Murabizi ko ntabwo njya mbabeshya, muramenyereye, muransobanukiwe cyane. Kuri The Gen TV murabizi, muranzi. Kuri Amavubi News muranzi, sinjya mbeshya. Cyo ngicyo mwarakimenyereye, niko rwego rwanjye. Mukanya rero, mukanya gatoya ndabafite abakinyi benshi bamaze kuba babwirwa ko rwose bagomba kuzaba bahari. Mukanya rwose ndaje mbahereza abandi bakinyi, ndaje mbagezaho abandi bakinyi bose gake umwe ku wundi, bibi hanyanyaswa, abakinyi bakomeye cyane bagiye kuza mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi vuba ngaho. Ubwo rero mube hafi, mukore subscribe kuri utarayikora, nawe amaze gukora subscribe ukora kuri like, comment, share ndetse n'ibindi byose, maze dukomeze tubane neza cyane. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde kandi ibiteho. Ciao.